Astagfirullah Rabbana ampun enak asal bisa nyandang mangan cukup rasa kepenak kita urip iku kira tasuri kadung mati bakal melongso lan gedung tarik astagfirullah anak kesempatan ayo padha tobat aja nuruti setan jangan ngaji cepat mati lambung teko ora ulang tapi gagah engko iso cendek mati kudu ayo disemangati semuanya ngaji ayo ngaji ngaji dari kalkul gusur melebur dosa ngaji laksana alat canggih era digital masuk itu soplo kadang ngaji di ngapro mesake amani badak lengan itu udah bisa tetap bener muka-muka terwujud Allahumma ini pulau dunia ngaji badane mati menungso akeh rupi dane konan berno perkara lamun ora bisa nyawakan kaya apa tiba-tiba tansah ing arep njaluk tulung sapa